Me da say and so me mo akwaba do ba Adom TV Badwam health tips so me di de afia amankwa tamaklo me de aseda na ma endpoint na da romenti en wanya kwan e hwebie ya we bia stroke hypertension yemfa doctor Duboatin 0244867068 no show friend no bibia obejo so o mrema ne patients ene nkasa inu abate na gusoti adwoma o educate yem pa ne mebu ho a ye hu ba ye pay attention ya me adom na nim di foi cafes na consulting room na obenya no so ene enya na o kire ye nti famu afutuo no na emoaye oban na so ye mo akwaba Malocclusion dine de fine ne ho nsem na doso ti ene ye pese ye hwe kwan a ye be faso se ya mfa nwe evi ye de wo ye kure betimi a prevent ye ho free we no. Okay, but me da say near ye de wo ye no at an early stage no say they make no started the Accra back clinic no na you say the eba na early stage ye see hu no mu fifi na sini fifi ebi wa started pay you okay especially mo ajire da o musem no esi bi ama nanum ka be say friend no wo kese ya na dot bi e wo no kese nti say ye hu say Accra we ajire no be kese pa na be moderate nti say ye wo Accra ni ti so de ye wo a fanebra ye nhye bibia ye okay obi okra o tantai but onim no yede when the kids ma say homa bi say ho matia no na ma na ye teche ma na eten no aso wo ho ebi o so cry wo ho kra no untimi nkasa nti so hwe some of the deaf na kan hu ade ne ntem na ye twa ya kakasa ne beba but sad at time no a chiketere ma no atina untimi mpeja ena ode akasa nti eso akrakra no ode wo na fa ne ko dentist ho 50 cedis 100 cedis mpacho hwe me ba nenum bibia yo okay bibia yo okay there be problem say na me hu sakra no nyini a obenya nti de ye mbuki yearly appointment as onyini na ekọ nanim ye be ni 6 months na ya prevent ebi o ha ye de appliance kekekra ti me correct a endru braces no nti se o de ne na onamo eye ntieti a yitimi hu another prevention ye ya man wo habit no onum nsa onum ne ketrema onum nanu sa nkofo ni nyina num fo ni nyina no ene nyame adom ye wa appliance friend habit appliance akola no ba ye beye ye de be hye nenu nto de nsa ne shema appliance let say rake na esi ne nsa ne so e na 2-3 months habit na adwen because on TV yes for 2-3 months e be ko ene ye de ne ma ye nkra yi sa ho ne kwa taste ne da so ho nti sa ne ma ne wo omo babies na omo ye omo pacifier no omo nja omo obi akrobi ni makra bi wodi 3 oda so pacifier wasei wasei no say na mama pacifier omo so ye wo so ye wo say ebetumi a don't even use it but untimi a it shouldn't be constant because unim obano joa odeba na esen a odeba nti say when yenim na ode ya eno so ebe ha na feeding bottle for no ne ba no feeding bottle nti de bia na hye nenu obi timi de nsuo kekekura go feeding bottle na hye ne ba nenu obi feeding bottle na ye empty nti we no hye nenu ye ya ye ja anajo feeding bottle na shakra nenu omo nyina enye nti we should prevent all those things eno ebe boayen ama ye manese no aye fefefe se nyame de ma ye okay na ense no se na bia ye nketenkete bia ye kese enkete unhu sente se de we gu hoi bi de esenketenkete but eno so ye bia na eno minti na so nka se Malocclusion ebi wa na ye condition nti oba ye behwe condition bi o mo friend fluorosis say fluoride ni dose bebre wo enuma itimi ma se ne discoloration ba wanye hwe abo se mu ana enu a brittle out na nti ebesema esene so etimi ebubu your condition bi o ene de di na anu ye de so ma ena me etimi yemre na brittle
out nti yentumi gina so say eno ne ye malocclusion that be eno so putimi awon condition yeda se nyame yadom o kire ne obewie yeda se papa waboa yen meni ye sure se wonso wasua de pa ye endpoint adaroma ene ye de ebro adepache ne ye won kwa e beto aso